chỉ bay ule March ni qua ania tun lai kan khovel om dan thlir hian hun top an lai to tin an soi fo thina Russia le Ukraine indona awangin nuclear ral thuam te an soi ri thuaka tin khovel ram lian le ro pui tak tak China le US in kar te North Korea te an ron lang ve reng boka khovel hi chu a him to lovin a cheto tak zet ti a riat thei heti rual hian kan Bible hian hun top don naya thil lo thleng tur tam tak min riat tira tun tuma chuan helam pang hi kan ngai thlave thung dona he thumin buat sai sak tu hi pusi tila rinoma ani tun lai thilom zia Armageddon in dona le Euphrates River kang chat ain som em ni Bible a chau ni lovin Muslim zol nei Mohammed a point Euphrates lui kang chat thu lo thil lok tat mai tun lai khovela mi te beng ver tular zual zinga Iraq le Syria rama lui pui luang ru mai Bible a po Genesis bung ni chang li le thupuan bung som paruk chang som pani atanga chang som pasaria chiang takazia Euphrates lui pui akang cha mek thu le akam san khomuala khopui ku ro pui tak nei ni om le puk tri bai om zelatana man thin ni om tak an mu chuatel thu chu ani Euphrates lui pui chuan tun ma kum sang bi tam liam ta a le pathianin leile van asiam nuwa eden huan moi le nuam tak asiam dan te Bible in minril chung changa mun poimo tak luin mihring masa adamale evite hun lai mai chau ni lovin khovel mihring masa ho chen naram Mesopotamia Empire civilization era huna mun lai li achang poimo hle a chuti rualin Isua Krista local le hun ma loka khovela harsat na men lo om dona chuan Euphrates lui pui hian mun alua thukin apoi mo hle don ani Armageddon mizoten Armageddon kanti in donara thak ber lo chua dona phei chuan Euphrates lui pui chu kang chat turin hril lok ani Christian te thurin Bible a chau ni lovin Muslim zon le Mohammed ange point Euphrates lui pui kang chat tur hi alo soilo ka wangin Christian te le Muslim Islam ho te chuan an beng ver zualin Euphrates River lui kang chat mek chuan kan beng dar a khong ring bi khle ani Newsweek mi som thum pakhat thanga sang hi som ni pani chanchin bu chuan Euphrates lui kang chata khopui lui kum sang thum zalia upa le tablet zachuang thil lui lai chuak tu ten an mu thu ziakin thalak atar lang nual ani heng thil lui mu chuak tu te hi Germany le Kurdish nam archaeology san niya Mitarim Empire BC sangkhat zanga somnga le sangkhat zathum somnga hun lai Bronze Age hun lai thil te hi University of Freiburg Germany a zirchianani ati hetiang thil lui mu chua thu hian khovel abara khai hle ani The archaeologist chanchin pu chuan February nili sang ni som ni pathum khan Euphrates lui pui kang chata khomual lo langa chuan thil lui lai chua ka zir tu ten kum sang thum zalia upa khopui ram to le kul le puk ti bai om zel anga man ni om tak mu chua lai chua ani thuwa ziak hetianga Euphrates lui pui kang chat muna khopui lui lai chua ani thu hi Almanitor August ni som ni pasari sang ni som ni pani chanchin bu chuan ta langin Euphrates dam lake pakhat Syria chaklam Raqqa province Byzantine civilization su nu ni om tak mu chua ania hei hi Raqqa le Aleppo khoin kara omani ati Abdul Razak Al Aliawai archaeologist chuan Euphrates River lui kam sira chuan history thilkal to munruka mu ni in Sumeria era Akhadia Assyria Greek Byzantine atanga Islamic era poimo zia atar langani ati Muslim zon nei ro pui berle hnung beranti Prophet Muhammad chuan Euphrates lui kang cha huna khovel top anai to ang Euphrates lui pui kang cha ta chuan rang kachak tang Gold Mountain alo omanga chumi in chu chuan chuti hun lai ami te chu anin do chiamin anin peyanga mihring mun thuma thena mun khat chau andam chuakang
then khata chuan za a somkua pakua an thive kang tia da ani chung ro rangka chak chu lak turani lo ati ni in Shahid Bukhari Shahid Muslim phek som ni pariata zia kani Euphrates luya chuan Gold Mountain alo omang ti in Sunan Abi Daud chuan a soibok Euphrates River lui pui chu khowela namfing masa Sumar Mesopotamian Empire Babylon Assyria Egypt Persian Empire Roman ho te huna an lo chhor tangkai em to ani Battle of Karbala Euphrates lui kama indona ming thang taka chuan Imam Hussein te chungkua po mar tarin an thi ani Muslim sa khole khabuthiang him Quran chuan Euphrates Nile Stayhan le Joyhan lui te chu van ram ne na in zom na nein asoya Euphrates lui hi khovel ram sang sanga lui lian dang te a in aming thang bi kriya wa hei hi Bible le Muslim zone nei temeu point an lo hril fak thin wang ni in alang kum BC sang li hun lai dai to atangin mihring ten sum don na ma son na le bu le bal thai chin na le thil dang atan an lo chhor tangkai em to thin ani Mesopotamia Empire a phei chuan Tigris lui le Euphrates lui in kar phei chu ram thabik tia wa ani Euphrates lui chu kilometer sang ni zasari somriat mel sang khat zasari somlia sei ni in square mel noi khat sing kwa sang thuma zaw phai kwam basin in akhu duai mai ani Silk Road Trade Road anti fotin tunlaya China ramin Road and Belt Initiative tia ram somli zat chun po a sumdon na tura kongpui super highway asial mek na po apoi mo phalhe ani Euphrates lui kama chuan Babel in sang te chu mihring masa ten ro pui takin an lo din to ani athuk zong hi fit som thum pahni le fit za somli pariat in karani anti kumedi sang khat jani somnga pali atanga sang khat jathum som hi pali in kar Middle Age anti huna khan Venetian khwalsin Marco Polo te point an lo zo to ni nan soi khovel sikle sahun bi in thak danglam climate change global warming na salutuk to awangin khovela lui pui te chu akang chat meka tun ma ang lo takin an kam na sa le ani UN expert le environmentalist ho te chuan khovela lui pui kang chat le tuitle mek chan chu mihring ten thing le mau kan ti chereu na sat wang te le coal phetha hydro electricity siam na na kan man na sat wang te ni an soi Euphrates lui pui luan na Iraq rama phei chuan kumsang khat zakwa somriat pali chawa President Saddam Hussein Khan military thil wangin thingle mau ati chereu na sa le a Gulf War pakhat na le pahni na wang te in na satakin Middle East ram Iraq Syria le Turkey le mundanga te lui tuite an kang chatani anti Euphrates lui fin tu Turkey ramatanga lui then khat chu Anatolia project anti mai mangin kumsa khat zakwa somnga panga atangin tuikhwa somni pahni le power plant som pakwa siamani tin Iraq rama haditha dam anti Syria ram ria siam chuan Iraq rama electricity za a somthum pethein za a somthum panga zetin tui water resources asiam sak tiani Syria ram bika kumsang hi parukatangin Euphrates lui hi akang chattana chumi awang chuan kutna thok tu farmer tam tak chu khopuya an pem lu pha to tiani kumsang hi somlia chuan Euphrates lui pui hi akang chatin khoro hle turin an chu tani hetianga Euphrates lui lokang chat chho tamai hi Bible thupuan lok ngai ven tu tele scientist te chuan an ngai ven hle a abikin Krista local le na hak lel tu te Christian te phei chuan khovel to phunemo Armageddon in donarap thak lovin tran na tura thil lo omek le Daniel le thupuan bua ti triau tu te nom ti lo lan na tur le naw ve tran tir na bul in mun chho tran mek na an ngai pha ani zan hi aral lek leka khwa awar don ta tiang khan tun lai thilom zia ngai vena muthu te tho har ahun ta hle mai antichrist alo lang tran ta mai em ni zol nei Jeremiah BC zaruk som ni pasaria tanga BC zanga somriat paruk hril lok na
bung som nga chang som thum paria ta chuan atui te kangin arozawa milim teram manisia milim te chu an at chilati ania heta hril lok na ero hi chu tunlaya Euphrates lui kang chat soina ni na lang lo BC zanga som thum pakwa Persia lalram chak tak midole Persian tang dun chuan Babylon lalram ro pui chu Persia lal king saira san runin atuk tlom ta a chu chu zol nei daniala bunga chang som thum le som thum pakhata asoi hi ani king saira san reilo te chunga khovela lalram ro pui Greatest Empire Babylon atuk tlom mai thei hi ahun lain mi makti atling Life Application Study Bible Pek sangkha jani somsari pahya talanani Persia lal king saira sian Assyrian lal ramchu ne photin kumbisi zaruk som pahya Nineveh khopuyala a Midian hoten zomin BC zanga som thum pakwa Babylon lal ram ne in a opzuya Babylon hoten Assyria ram churunin anlo opto ani thupuan bung som paruk chang som pahya chuan hrilok na kan hmuwa tunlaya Euphrates lui lokang chat nen mebelin pathian thin urna berbu lowom dan turle hei hi Armageddon indona rap thak lowin tran mek nani tura mitam takin an ngai pha ta ani tin aparuk na chuan a berbu chu tuipui Euphrates sa chuan a leibua ti chuan ni chhuwa na lama tangala local tur te tan kong chu peisa lo ni thenan tui chu akang chat ta a ti in isu a chuan hun hununga thillo thleng tur chu chung ni chu hreum na ni ani don sia chu tianga na sa reng reng chu pathian siam leilung pian tirata tun thlengin ala omngai lova engtika ma a omle to hek lawang ti in alo hril lok ani marka bung som pathum chang som pakwa a Israel beitura local turle Armageddon indona ti chuak tu tur hi zol nei Ezekiel a bung som thum pariat le thupuan bung som ni chang sari le chang riat thua soi magok le gok hi ni in an soya hei hi mithen khat chuan chaklam le marlam tia a soya wangin China le Russia tang kop mek te hi ni in an ngai ani tunlain China le Russia chu Ukraine indona le Taiwan chung chang wang te le US le NATO ram wang te in tun ma ayana sa zokin politic military le economic thila in kung kai na thazok nein UN Security Council le khovel ma a antang dun tlat zela Chinese President Xi Jinping le Russia President Vladimir Putin te chuan in rem na thuthlung ziak felin kanin thian thatna le in kung kai na chu top chin nei lo unlimited ani e ti in khovel ma a an puangin an soilang fo to thina ni Armageddon indona rap thak tak lo thlen na turin Euphrates lui pui chu akang chat don ti Bible in min thrila Bible lo thril lok na ta chu pathian hun biruat ang selin khovela alo thlen dik thina wangin sipai rual nuai tam tak te chuan olsam taka ral le lam an kai thuai theina turin Euphrates lui chu alakang chat fek to na ni ma se chu mi hun chu ti du da na tribulation na satak top dona ti ania tundin muna chuan Bible soi angin tribulation chu ala thlengri lawani ring tu te tan lo thaphan le mang an chiam turani love chuti rualin amen local ta che lalpa isu ti thei tura kanin peile kanin buat sai angai to ani ahun le ni chu pa chau lo chuan tu main kan thasi lo chanchin tha hi namzong song ne na hril masak turani marka bungsom pathum chang som kan thungai tha ka tang khan lali suwa Krista local don naya thil lo thleng tur te a thlen dik chho mek zia chiang takin kan thria a tin kan Mizoram zim te mi hring tlem te omna hmuna ngei po kan pathian hi a om karing lo huai sen tak tak ati bol bol ngam te po tam tak kanom to a mun zau zok thlir kher lo poin keima ni ram zim te a po hian khovel top don naya thil lo thleng tur sual na chi hrang hrang a soi te po hi a thleng dik mek zela ni tin deuh tho kan thra thin ani hi hetiang hi kan khovel hun ton ani mek to lai hian lali suwa Krista local tur muak tur hian kanin pe to em ti hi
kan in zo na poimo tak nei sela khovel hi chu ala top nge don ti bible in chiang takin min thrila tin bible thu hi kan chiar pe ya kan chik pe ani chuan athu soi te hi atheng dik zela ala dik zel don boka chuwangin keima ni nge hi hetianga bible a hrilok na sang sang a thlen dik mek lai hian lali su krista tok tur hian kanin peya kanin buat sai apoimo hle ni ti hi kan hriat thar apoimo tak zet ani